mama nangu uzinhle uthi ngimrapile ngicela ukulala naye kahle mina umalwe nami nomngane wami lo mama uyazi mfethu ngishanga inyama mina uyangithola noma ngale mabalethi sisu nana mama olomngane best friend yami bazokutshela bonke uyangithola uma le ngene eroomini uzinhle akacuka ngoshuthi usivala ngengubo uyangithola athi usundibu kurapile imali la phone imali likazinhle bathi after 2 years 6 months undibu urape uzinhle ayikho lento le bangayilandeleli uze sikukhole athi ayiphela ungakhohlwa ukuthi wena waqhekeza kuphi sekukhuluma yena uringa yena uyabona indaba yerape ayiphasa ngithi so mini case le enguyo manje i-case housebreaking and theft akusi case rape kumele kube i-case rape mara manje ngibonga umama lo yamntana ukuthi abe loyal kumamami uzinhle ngizondisa amantombazana ekuthanini intombazana awuyazisa isikhathi olala ngaso ngoba isengakuthumela ngabantu intombazana awuyazisa ukuthi kini namhlanje silale sadle papa nekhabishi ngoba izokujikela la mntana bese ngimazise yonke into namhlanje ngesikhathi esowenzana mfethu la mntana bekazana pende ngigcokile shaya video call bheka ngigcoke andapende njani namhlanje baby yabona ukuthi bekudom be relationship Exe bafethu top boy cause game sibafethu Mr. Sibonga Sipinde Sithokoze zemakathokoza ngathi ngempeni ngithokoze bathi thathela phansi umbhedo lokho khona we back at it bafethu Weng Show season 1 episode 1 sure uthi ngiphethe bani ifele kunjani mlani mfethu 100 bafethu ngiphethe 8 opsendibo ku TikTok Facebook ndibo umzingane wase Bramfish Phase 4 so awuthi amfana usiphethile indaba ezimnandi ngiyathemba zimnandi ezinye zibhlungu yasemzini zadonsa mfethu okay so ndibu mina ngizofuna ukucabanyana ngebackground yakho feel uphuma va kanjani ubloma nobani phinde ngibuye DK yasemzini eGaslet 305 yangithola ezone 5 kwaba ukuthi amova sethi eBramfish Phase 4 so sona isikhathi singakanani ubloma eBramfish since 2005 yo kanti unangakho into ngizwa leso sikhuluma after podcast fit okay I feel it. So what brings you here today? Mfowethu zadonsa ngifuna ukulayitisa amajita mani ngabo cherries bocherry wa spices ayina mawuthama ngathanda ukwazi ngeintsaya zengoba nami ngiyancane bayabhayizisana bocherry ungazisi cherry yakhe isikhathi ongena ngaso endini orulala ngaso okay sigena endabeni yawuthama so I would like to know about what happened between you and Zinhle le cherry yakho utrenda nayo man ma TikTok sinibona Facebook njalo makuwenki banihlaba ngeyithombe ekhalaka phela uwenki uyo ngenze famous mina yabona ngifuna ukucamba manga sure hayi wenki vele thina sonke uyo sibuildile vele leli qiniso uthi bayashutha abobani phela ukawukuyava eCape Town nani 6 months ngamlinda mina ngathi ayishuthana ngishuthi mina ngibhikre ukawo yabona sure Fethu ngibhayizisa ogele kahle kahle into eneyibhayo ngithola sure kulenkinga enguyo leno lo mntana bengishana Izinhle wase Orlando lo mntana bengitrenda naye nje ngombuzo yabona ukenzeni uthi ngathi ayikuphathi kahle ngibhayizisile le ncosa semzini kakhulu isibhayi izinto le ncosi ngiyenzele yonke into futhi ayikho into bengayenzi la sure ngifuna ukushasha yabona yamntana makathi 1 bokuthi 2 bengenza yonke into mfethu ngithuzele yamntana over incosi yami so unencosi incosi yakho seyinangakhi no yenza 2 years manje 2 years yenza 2 years 8 nje manje so incosi yakho iploma noba already la isanele fede la Maryland ngase Middle Point so incosi yakho ayizalwa uzinhle okay ukomunye mama so wena kahle ungitshela ukuthi ujikele incosi yakho over insize uzinhle ngiyangithola kwaba ukuthi kabogeli khona i-meeting bangibuza ukuthi uchoose uzinhle or uchoose usanele ngathi mafethu ngeke ngichubeke nogeli ukwazi ukuthukana nomama over iphone ngiyangithola so umuntu bekathukana nomama over iphone baby mama uzinhle baby mama usanele uyakwazi ukufika kini azothukana nomzali wakho no over iphone bathukana ephone nani ngiyangithola mina umntana wakho nani ngiyangithola so bengeke uzukhethe ugeli onjalo so wena beyiphatha kanjani bengiphatha kahle umithise umuntu okwazi ukuthukana nomzali wakho ephone
ezidaba engingaplana ngumithisa ntwana yazi ama-quick mfethu manje libeka lokhu angibiza nayo uyazi mfethu uzoyithola Oh, so you one night stand kahle. athi one night mfethu emini kabha mfethu ejardini spice gawuli angithola Sure. sibhizi ejardini okay bengisaba ngale ndlela le waba ukuthi feli ingcothi yami straight ngakubonisa nethombe ngithola ngoba into yeminute mfethu ngavala umnyango ngavala fastera ngashaya kanti ngiyachama one round 1 minute asiphathise ha yangilakho mfethu Hayi yakukhuthaza uthiyaba. ngachama into eqinile yabona Yeah. feli So wena since uphila ka lempilo ephilayo okay thile ngizobuya kuya understand. So asibuye kule kazinhle. Okay. Understand ngoba sigcine sesingena kwekasanele singaqedi. singena okay So uma uthi uzinhle ukubhayizisile uzinhle ukubhayizise ngani? efinabantana okay feli ukuchita kwakho uqale April nge-4 2024 yangisola Sinawo mini years njalo. 2 years 6 months Awusayibambile wona ku men's conference. yangisola Sure. okay feli ugeli kuba ukuthi angisashanga ngaye yangisola ungithola ngibambile nami and kushuthi izolo wakhona lo mntana lo uyazi ugeli osuka kurula ka ufika anytime akasakutsheli nokuthi Akutsheli yeah. ngiyangithola akutsheli uyazifikela ungithola ngibambile yabona ufuna ukuphula amafastera nani uma ulinda brackets athi amanekela lento yenzayo to undiwe yasho ukuthi asakufuni yabona impilo yamntana yikho into engayenza ngenze yonke into uyangithola wena mfethu So oledi lakho licave bonke ama girlfriend ojole nabo. angeke ngisho kanjalo bakhona bengibafihla ababi But mostly uma oledi ubaziwe. ucave 4 yabo file ukuthi laba abantu bakandibu So wena as umjida how do you feel ukuthi every time uzongena ku relationship mele ba introduce ku oledi lakho? ya yangilimaza lento leyo ngoba ngazisa umalidi wami neyifebe Okay. Okay, ayiyakuzwa uthiyami. So nawe yabona manje lese kuyindlela ekubonisa ukuthini not every girl you should introduce to your so mama. mama ya Yeah. So i-background yalabo cheer labo bozwana nabo so uyazi or bongayazi vele wamthatha wathi awumenza umfazi. mina ngilo muntu locala wazi ngiqale ngifune ukwazi i-background yakho ukuthi injani ubuye ekhaya enjani mina ama uyitsheri ngapost umama wakhe akusebenzisi ngifuna ukubona from kumama wakhe esithombeni ukuthi mama wakhe isijabho rini Okay, that's a valid reason. So uzinhle ekuzwaneni kwenu bombona kumuntu onjani? uzinhle ufike ngiseyinhlungwini mfowethu bengicela ukubholela Hotman 2023 balibulale nge-19 December yangisola 2023 Yeah. ngathola isidumbu nge-26 sisolwa yini ngisola kanje Solwa uwe? ya solwa yini ngisola kanje sengiphula amafastera ngishisa idlala la Hotman lamba livalile emkhukhwini sekade compose udle ngamagundwane nanana yangisola so no ngibuye into neyibhaya ka mina and ngisaseyintwana ngisheshile ukubona yangisola So uzinhle wafika ufike ngicela siba before silahlela kuleka zinhle ngoba khona la ngithinta khona kancane. okay Asisasekuleka Hotman uthi isidumbu sa Hotman esitholwe uwe. solwe yimi mfethu Hotman bisaka nesikhathi singakanani ngase alahlekile ejardini. Hotman bamthathe nge-18 uthatha umngani wakhe Yeah. yangisola kanti nge-19 bayempodisa for into yokubhema inyawupi Oh Hotman lakho yangisola le yampeka beyenza amasimba mfethu kushuthi noma ungafika eBramfish or eDobsonville uthi nyakabo goze phase 4 Yeah. ngeke umuntu ngiyangena ejele namhlanje kusasa icall mfethu Hotman lakho ligwazi khathele solo cishile gozo leyabe yenza amasimba nanu ikasla mina mabathi bayachance awukutshela ukuthi baba lapha ungayenzi intero yesikhona amajarit mawuthi ushela umntana wakho khona nebathi mawushela umntana wala uzazi ukuthi usemasimbeni Yeah. ijarit lakithi ke So le kunencuzo zamantombazane kini. yazi ithufile ngingasho ukuthi angifuni ngazo alwande lobongiwe So when how do you feel ukuthi uyakwazi ukungena kweminye imizi uthatha amantombazana khona? ama-outa khona week ama-outa khona week But nawe inxusa kini ekugcineni angeke uyishade kumele uyekelele. mara manje angeke bayishaye ngenkawu zangibheke so Okay, so indaba kaHotman ukucisheka kwakhe ucishwa ubani? ucishwa amajita fili be-5 la igasi yangisola kule jarit leli Amajita akhe. amajita wakhe but ke kula majita la agcine ekubora 3 wasala 2 ikhona igasi yahlange So i3 icishwa ubani uwe? icishwa ngaye isebenziwe njengesintu Okay. babulawa abangani babo bahleli babhema Bacishana bo. bacishana bona yangisola le bayenza ngakhona kubhuti wami So
le ethu esele yona kuyenzakaleni lawa yangibatshebenzisi loyi wani ungikhwayela ama scam na day before mangena emakuleni kube ukuthi uzenza isikora ngempela lo yes. So and how do you feel mawufika kuleyo ndawo leyo uzothola ubhuti wakho angasekho? Mfana ngisafuna ukukhala lewe ngakhala ngakhona mfeli uzinto ngikhabathile ngakhala ne mara ngikhale ngisemaseyilini angeke ukhale semajiteni majita akutshela ukuthi babaqina yangithola mara iHotman lami yangikhabatha impethu kushuthi oledam mina umuntu omoya ngithola Hotman balibulala nge19 nge22 uthi yazi ngicela isidomo somntana makasekho bambulalile sithi hayi mama sekahlanya bonke ngiyangithola fede ifirstborn kaMawulidi iCherry second born out isilandelana nje kanjalo third born iCherry last born name ngiyangithola sure uMawulidi uthi ngicela bangiphe isidomo umntana sebambulalile ngiyangithola ngithi mani mama yikho lento leyo Mawulidi lokho afunana nesidomo nanani sifike kulela Jared masifike kulela Jared athi Mawulidi ngizwa umntana mathi mama ngila kulomkhukhu lo ngicela uzongikhipha ngiyangithola ngila kulomkhukhu lo ngicela uzongikhipha yabona okay fede ezindaba ishisa kakhulu ba ngi26 ngi26 ekseni badla iChristmas cabanga Hotman lami lele labathi bekunuka inja efile bona bebacanga ukuthi kunuka inja efile okay basha ngiyangithola why bangathathi le nje efile bayigubhele or bayolahla esigangeni le nje efile Hotman lami cabanga abantu bakulelo charity besebazi ukuthi ubhuti wakho besebazi uMawulidi anengcosi incane amara wenye abantu ngiyangithola badla iChristmas kunesidumbu khona ejaridini basivalele emkhukhwini lo Hotman lama libhodesele endlini balikuka bayifaka emkhukhwini libhodele endlini bamkuka bayimfaka emkhukhwini bamngawo wonke umuntu lokuya lapha nabantu bakhona abantu bamantombazi abesifazane nabesilisa so after find out ngaleyo situation ayikho into enenzile ngabo angibona ama-witness ukuthi bayazi ubulalwe yini thina sithanda ukubophisa yeze ekhaya kaMampela ngiyangithola yesibongo sethamela mina ubani from mina amefenda ne umlando wawusini uMawulidi isibongo sakhe sabakade kubhongana umthimkhulu thina icala liboli ngiyangithola and asithanda ukubophisa siyazi ukuthi impi yethu mayihlula isibhamu ingena imethe mayihlula imethe lapho seyifuna ezinye izinto ezirong kakhulu ukuthi sibulalane asibophisi sina ngifuna ukucambela amanga nothande sisebenze ngesinto so labantu laba ubhuti wakho abhodele khona ne abantu basestradini sino mfethu from ukuphuma ejaridini BNP it's 5 minutes walk same street wena every time awuzondlula kulelo charity angikulela kasi ufila kanjani azangiphinde ngidlule after lento leya ngizangiphinde ngidlule angilifundela kasi lela ngirightile bona abantu bakulelo charity ezimfana le Mawulidi amangibona ne kuvuka nje ebuhlungu uMawulidi wami wakhala ngendlela nami ngakhala ngendlela but the way ngakhala ngakhona mina noma bangathi uMawulidi wami ushonile ne angeke ngikhali the way ngakhala ngakhona ngobhuti wami cause ngithole iHotman lami liphume amehlo liphume ilimi liphathe ilimi ngithola ilimi like bekungathi bami iproduct beyikubhekile la bebabonisa ukuthi bebayikhipha kahle kahle bebathi ukuthi amqeda fanda wabamkwazile nencosi yakhona kama ngiyibona so sihambela kancane so Hotman lakho mawusho bambulele kanjani bambhemsile bamkwazile bamenzeni labe kuyindoda enkulu file inombolo ngeke ngizikhulume kuma podcast bazongilanda ngudoti ne mara leyabe kuyindoda enkulu bayazi ugozo indoda emnyama yabona okushuthi yazi bokunari lento makubathwa umlilo estofini samalahle lensimbi le igodlalaza ngayo amalahle nenkuni bamshaya ngayo kayithune okwesu ayizangiphume ekhanda ngoba ngimthola aleli kuyo ngiyangithola ukama aqeda ukubhodisa Hotman ugcoka impahla zeHotman lahlwa idlozi ngiyangithola so shothi Hotman bathema baqeda ukumcisha baqoba impahla ngiyangithola and thina masigcine ngale impahla lezi njengoba uphumile uze upodcast umuntu esomlando wenke ukuthi sigcina unewenke sicela ukubuza ukawuva uwenke nazi impahla usigcokile kusho uthini zazo uwenke yazi indaba okay ngiyasizwa file so ubhuti wakho bewumuntu onjani bewumuntu ogangayo umuntu onjani bekumuntu onjani emphakathini nje bekungathi athi egangayo uganga mina mfethu yabona bekungathi athi egangayo la ngifuna ukucambela amanga namanje ngingasho ukuthi ngiyamkhulumela beku out nje ifike esikompini lezi sibhe yabo local bekangayenzi lento leyo manenzi local nemphandela yena ekseni makafuna ukubhema shaya down nomgayo yonke le mali niphande from 5 ekseni
Uyangithola? Yeah. Nina from ngo5 ekseni local siyazi ugozweza ngo7 ufika athi ngikayini imali ngishaya down ngifuna ukuyobhema. Oh yena bekuyindoda enkulu bekuyindoda enkulu. Iwemfethu bheka bekuyindoda enkulu ya. Yeah, bekuyindoda enkulu ya. Ukuthi nje ayizange igcoke orange. Yeah. Mara bekuyindoda enkulu. So yena ejele bekumuntu ongena phuma. Bekumuntu ongena phuma athi nidlozi bheke sinalo mfethu. Baningi bayasho ukuthi lo yobolele ejele hayi baba thina sinele ngidlozi. So yena bekangena amacala amabi abayenzile. Beka nawo amacala ezicala namlimaza iliphi mfethu ezamakorekwera namasimba ngikini. Wadubula umuntu. Lele lamtrayilisa 3 years. Wadubula umuntu. Madubula umuntu. Kila Jared leli abathi ayicama malicishwe icala malicishwe nje thina ngeke silokho sibophisana nami. Ngiyabona la ukuthi hayi laba bayazi indaba. Makabuya ukawu wabuya sekabhema ama drugs kakhulu. Unpick isandla. Yazi kuze bathole iPower Bram Fisher yini indaba yesandla. Endoda bangishaya ngegondla mina. Ngiyangithola kuze ngizonde rain dance nani. Bangishaya ngegondla babathi bashaya yiso kwaba ukuthi ngibagaya isandla. Yazi la bangishaya ngegondla kanjani? Ngivusa iHotman nami ngilela tsekawo. Nakubaya ngibhayizisa ngaphandle asivaye. Uyangithola? Ngidonsa iphanga phansi kombhede ngigayigala stick entsasivaye sipalande. Mangifika la ngishaya le 1 ivume vele uyangithola. Le isuma ngishaya ikhipha igoni ngisho. Ngishaya nje liphumele ngapha indaba ngishaya iskip eside. Ngeke side kakhulu yo mfethu. Into edonsayo. Ngibona ukuthi okay mfethu. Walishaya nje. So mama shaya ngapha liphumele kungapha. Laphumela ngapha emuva. Ngeke uzibone. Uyangithola? So nala mama kwamagoni lawo. Angisuke umuntu emimezi mina mfethu mina ngithanda abantomazana yo ka. Mara ngisawathandi after everything. Okay, so indaba kaBhuti wakhe shinyayiza uthi yami. Ngithungu mfethu. Inhlungu serious. Siyazi noma singathi asikisi into engeke indlule kuwe uthi yami. Eka everyday ngilala kusasa mina. Sure. Angazi ukuthi angi-understand. Everyday ngilala kusasa. Angilali kungakashaya 2. Everyday ngilala kusasa. Sure. Namhlanje ngize ngilale ngabo 2 or 3. Everyday ngilala kusasa. Cina ndoda. So asibuye kule ndaba le kaZinhle. Ngiyakuzwa mfowethu. EkaZinhle engifuna ukizwa kahle. Understand. Umntana bengitrenda naye. Yeah. Okay. Besabuye kuwo angithi sigcine sijambela kule kaHotman asibuye kule kaZinhle vele. Okay. Uthi yini into ekenza ukuthi uzonda amantombazane? Ngisho ya Jolo urathandana mina bengingajoli bengithandana. Mina ngiyathandana mina. Ngiyathandana nami. Mara ngihlezi ngiphula inhliziyo sengijwayele. Uhlezi uphulwa inhliziyo wena uphula bona. Mina yabona kimi ne vice versa sometimes yimi sometimes. Mara wena ngihlezi ngizwe isitapa say out. Asikho lapho. Sure. Yeah. Uzinhle ngizondisa amantombazana ekuthanini. Intombazana awuyazisa isikhathi olala ngaso ngoba isengakuthumela ngabantu. Intombazana awuyazisa ukuthi kini namhlanje silale sadle ipapa nekhabishi. Ngoba izokujikela. La mntana bese ngimazise yonke into. Uthi namhlanje ngesikhathi esowenzani? Mfethu la mntana bezazana pende ngigcokile. Shaya video call. Bheka ngigcoke andapende njani namhlanje baby. Yabona ukuthi bekudom be relationship. But ngiyathi inkinga yini le? Angeke ngithi ubudom. Understand? Yabona intombazana mawuzocala uyithande. Uyithembisa izulu nomhlaba uzuyithembe. Like leader khona to wenze lento zenzile. Lento zenzile ngiyazazi mina. Ngiyazaza uthi ngibone kubilima understand. So mina kuze everything iyenzeke yakhona uZinhle yacala kanjani? Ungithole after le inhlungu lezi. Yeah. ZeHotman lami. Sasandana noZinhle. Ukuthi mali lo amamanzi kuthathe isikhathi because bekungumntana bengimfaka ngimrandisa Jobelisi siyazi yeah uyangithola ngoba into eserious noZinhle bangazi kubo ithama la kaZinhle bese lingazi straight bese ngathi wonke umuntu lapha lo mntana lo ukutshela ukuthi kuyasika ngithola kubo bashoda ngemali ukuthi bayombona kawu la ngitshela ivara ngishashayi bashoda ngemali yokumbona eBarry Lisidi ngavaya mina ngikhansela yonke into kumele ngiyenze ngava ngayibona izinhle so no lo mntana lo ukuthi angenze leyo yangenze ngakhona for ukuthi ngithi mfethu angifuni ihlukane ngokuthukana ngokuthi ubani omunye azonda omunye ngicela nje ihlukane wathi phela no big prayer mina ngathi yeni big prayer wathi ungakhohlwa ukuthi oqhekeza emavetboji mara la ikathi ngiyazi and manje ibheka kule nto le uphethe evidence uphethe incazo uphethe skip yangithola
Maqeda ukenzeka lesini leli nani ungene back opposite kithi uyakuletha mali lathi nakhumbula nhlaya umuntu osona umphakathi lo muntu benimshaya akusuwi umuntu bekumela shaye la undibo undibo uyaqhekeza lapha yabona la ifike ngiphethe igani bengidubula la mntana ngisidubule sure so yena bese kayi backstage bathatha indaba zakhe azitshela umphakathi ndabe ngibulawa umphakathi so okay leyo mphakathi ngifuna sokuya kuyo kancane ne okay so indaba yakho ye rape kazinhle kazinhle yasuka kanjani la khona bekenza kanjani bekuyi 12 December ne last year lo December izolo lo kube ukuthi mina mfethu condom ngigcoke ngishaya straight ngishaya inyameni magimithisiile sure ngiyangithola ngichamela umntana ngishaye kahle nani kanti uyazi ke indaba ye rape idonsa kanjani ugel makayo epolice station angageza angenzanga nix bayidonsa nani bayicleana sifuna ukucheck ukuthi undibuwo vele uyenzile lento le ngiyangithola mina ngigijime fast ngikumawole mama nangu uzithatha ngicela ukubamba lapho ne uthe maqeda umshanga inkawuza yes ukulwa kwenu kusukephi ukuthi ngithole efonini ukuthi wachita yazi ngithola kanjani siyazi mfethu khambani usomshayilo lungakamshayi nginkawuza bengakamshayi before okay ezidangi bislima simzini ne na uNkulunkulu ngisaxolisa after ukuthi ngithola ukuthi wachita ezimntana thina okay before hlukana yazi ayikho sengishanje ngawe ngishaya ngenkawuza I trap uyangithola ngimamele ngiyaphindela futhi before everything athi ayikho sengishanje ngawe ngenkawuza ngicela ungishaye ngimshaye ngenkawuza sengiqedile efonini abukhata ngila iPrime Fish Face 4 bangiqeda ukungirape and ngikule Jared leli akunamuntu la kule Jared umama msekamereni mfethu Nemntana uhlakaniphile so wena okay khane ngibamba kahle so wena lo mntana lo umbambe achita ngimthola achita then wakuframe ukuthi umrapini uyangithola don't you think ukuthi bekazama ukukhava le ndaba yakhe ukuthi uyachita bekazama ukuyikhava kanti uzoyikhava ngendlela embi akubophise ngimfunda mntana so uthe mawuqeda ukumshaya ofonile amaphoyisa ngisho ngenkawuza angimshaya ngezandla ngenkawuza izinkulumo yakho mawuqeda umshaya ngenkawuza ofonile amaphoyisa ofonile abukhata nje maqeda ufonela amaphoyisa akuthola kuphi ejardini noma sobani ne before sifika lapho ke semzini mina ngithanda iqinisa ngeke ngize ngicamba amanga ngogele ngingasazwani naye or ngithini ngithi ngiyamframe nani ngithola kuma podcast ogele kuba ukuthi mangiqeda ukumshaya ngenkawuza uyabhela uyangithola sehlukena njengoba ngiqeda ukumshaya ngenkawuza siqedile yonke into ne awushilo naye ukuthi ayikho sengishanje ngawe ngicela umshaya ukugcina mangiqeda ukumshaya uhlala efonini athi ungirapile uyangithola mina mangiyakuma already fast maledi wami endlini mama nangu uzinhle uthi ngimrapile and ngiceda ukulala naye kahle mina maledi wami lo mngane wami lo mama uyazi mfethu ngishanga inyama mina uyangithola into ngama ngali mabalethi sisu nana mama lo mngane best friend yami bazokutshela bonke uyangithola umaledi angene eroomini uzinhle akagcoka ngisho ukuthi usivala ngengubo uyangithola athi usundibu kurapile maledi afonela maledi kazinhle bathi after 2 years 6 months undibu urape uzinhle ayikho lento le bangayilandeleli uze sikukhole athi ayiphela ungakhohlwa ukuthi wena waqhekeza kuphi sekukhuluma yena uringa yena uyabona indaba ye rape ayiphasa ngithi so mini case le enguyo manje i-case house breaking and theft akusi case rape kumele kube i-case rape mara manje ngibonga umama lo yamntana ukuthi abe loyal kumamami so ayiyizwa ke manje ikangibuye inhlungini ezibhaya ngicela ukushonela ubhuti wakho ngicela ukushonela ubhuti wapheka ubhuti wami bambulale nge-19 December 2023 mina ngi-19 December ngiyaboshwa bangishaya nge-remind yange-24 ngi-24 babuye bangishaya nge-remind yange-30 umaledi wami agijima imfihlo yamaledi yalo yamama ngimkhohlwa the day ngashona kahle hayi yena ashona mina ngashona ngoba leya mama leya mfethu all out for mina uphile hamzali eyolo yamali mfethu abonisa amalami ne sinayilisa mara kawo umawulidi wami hayi la mama star
awumfazi imbokodo ya le mama Mr mfethu ayabona le oyiphilayo lesiphila siyayazi kulanda nathi umama umuntu wesimami ngibuye endlini nesibhaya ngibuye endlini nesibhaya so uthe mabaqeda ukuvulela icase bavulela icase lana housebreaking and theft so umuntu ovule icase le housebreaking and theft ubani lo mntwana lo mntana lo hambile wayibheka opposite lithama lamgama namba kamjida ende manje ngathi kajolana le out le yeah bingiqikezela sure so yabona ngisho ngesmile angithukanga yeah so uthe mamqikezela yini uyithathile kwakhe eish emfana lento akusini esefa izangivuleke okay into engayikhuluma into engishayile la ispeaker se JBL is 12,000 JBL esikhoti yangithola cash kwe serious bengifuna ukuthengela lo mntana impahla yena lo uzinhle lena uzinhle yangithola ngamthengela impahla ngineyithombe sisejozi liyacava lethombe leza banishaya number bavele banishaya fast uzoma lezo ithombe bathi nabona lama plastics besophethe bekabuye ukungithengela impahla ngale mali le njoba qikezile umntana lo umzamela impilo uriska ngempilo yakho uriska ngempilo yami ukuthi ukwazi ukumphilisa but uappreciate ngenye indlela ka ay awuthama ondlule okay sharp nyayizwa yonke sharp le real nan so ecourt usa attend or usa attend second appearance ngia attend ngi17 February ezini ngithusayo bhuti wami nginama case ayithiwa aphendayo nginama case ayithiwa aphendayo ndama case wrong ama case okwazi abantu ash oh so nawe boyilezi mina mfethu le angisabi nokuyikhuluma la angikhona ukulwa ngiyakwazana or ngiyadubula ona nekani anginagani manje siyayikhuluma igani masilifuna siyafona nje kuphela okay so far so kwaza abantwana abayingaki abocherry angibashayi mina ngifuna ukucambela okay esitshiteni ama athi angazi yabona mawuthi nje bathi ngasitsheli ngale njalo ya zibhaya ngazilimaza angifuni umuntu uthathe advantage kithi because kimi akuna time asina time ejardini hlala nomama uyosiphethe so wena out awuziquestion ukuthi mawuzenza into ekanje ebhlungu kanje estradini ukwazi umntana omunye umama kuze mamela uthi umzali wakho afile kanjani kuyo ukukhulisa without itime lakho mamela ke mfethu kuze ngikugwaze mina kusuke kuyini ama athi indaba la ngiyangithola ende manje angeke ngizokugwaza uzothi hayi ndibe ujola nobani or uthandana nobani ngizokugwaza mawuzoza kimi ngododi or uthi angivonca so wena uthi mama kafile kanjani as a single parent uthini umntana ngiyazama konke kusemandleni ukuthi ngikwazi ukumphilisa ngimphilise afana nabanye abantwana but umntana uyaphuma estradini hamba uyodlala nginimesi no ngisuke ngisenkwarini mfethu mangengikwarini yabazi ububhlungu bomuntu omdala yazi umzali wakho mawuzophuma manje estradini angeke alale azuthi undibo kokwagwasa umuntu ayiqinise leyo ulale semthandazweni ukuthini umntana mangalala ngaboyi into enyoyithini kusasa qinise leyo embe lento esizenza la estradini zibhlungu zwisa abazali bethu bobhlungu and estradini and yazi maybe mfethu ku audit lakho njengesosile kanje umjida uye ihero yokugcina esele abhekile kuyo but wena wenza into eyiphuma endleleni estradini bengizenza kudala imanje okay mina my question is how do you feel wena ngokwakho uzokwazi ukuphakamisela umunye umntana isikhala umgwazi nje umntana omunye umama estradini angisukela abantu yasemzini no sengizela phezulu leyo angivunci abantu but mawuzoza kimi mina uthi mina angifuni ukubanjwa umjida epokotweni angene epokotweni athi ngiyakuthathela lento le yeah ngoba usukela inyoka emgodini ihlelele angiphumi ngithi emajida siphumeni sobamba abantu mina ngivayene intwana ezibhaka kakhulu ezerong khona intwana eDurban Deep ekuthiwa amakalawo ngambile nazo uyangithola ngabe neintwana ezirong kakhulu kuze ngibe right ngicala ukuhamba ngamatanko yeah okay so kulama case akho ayithula we pending awogwaza wemere akugwaza abantu okay assault CPH so amajita wasekasi lakho eOrlando wasebramfisher oyi1 filo waseDobsonville bekeze Bramfish so impiyeni kuze suku suswa yini
mina kungaze ejaridini kune driveway then kune tavern ngapha ngizwala kune tavern kanje ngine power mangise gas lami angifuna yazi wonke umuntu lokho siyakwazi ngizwala so noma uzoza ngepower ukuthi mina ngibuye edobisi ngivile phela ngiyabadubula uzodubula bona ngara mina ngizodubula wena njengoba sisebramfish ngizwala ukawu kwaba ukuthi saphushana nana ubusiness sister lami la ngale mfethu nangimpethe ngishaya ibuni ngiyangithola ngithi ngicela mina kancane ngiyabuya kanti ukuma kwami ukuthi animini kancane ngiyaphuma ngejaridini ngilanda insabula ngiphethe igoni ngiyangithola ngiphethe igoni ngiyabona abajida phetha ngane ngidonse igoni ngifake fast ngibuye ngihlalele phansi ukawu yenza lento ngimbhekile kwethu sister la ngithi nangumuntu ngishaya ibuni sister le third born ubongiwe ngiphakame fast ngishaye kwanti hayi nana ngithola kuleli sufile hayi that's beefing izinto ezidomezi kube ukuthi khona inkulumo yangaphandle inombolo yangaphandle khona inombolo yaphakathi ngithola ejele yangithola that's beefing inombolo yangaphandle nomjida lo wesiswingi imkwazile yangithola uvane Hotman lakhe ngumngane Hotman lakhe uTsepa ngiyakhwaza uzwa mina ngithini ya uya yangithola uya yabona ukawathi manje wena ayilanda lento esho uya nani yangithola ngithi ngiyayilanda mfethu athi bhek buye uyigcokela ngithi angibuye uyigcokela mara umfethu lo orlile bekangakha ngokungali mina ngithola angishaya inombolo mara bafuna siyikhulume siyikhuluma inombolo angiyithandi yangithola yeah phela sizijive lezo nani yabona ukawu kuba ukuthi uyayilandelela lento yangidonsa yazi ngimenzani ukawu ngimkhombe ngo8 so mangimkhomba ngo8 abamba isandla asilume yangithola alulume isandla bangikhuze mfana ngene ejaridini wena nje mawuphambi kwakini nje wenza imishini bangiphambi kwakithi kuba imishini that's why ngingafuni ukujava phambi kwejaridi ngidonsa igoni futhi lele ngikwaze ngalo umjidi ayi la goni lirong leli yaphethe nanolukhona kusase kuseni ndiyahlahle mele ngilahlele emfuleni hayi mfana mele uhambe uyogeza ngalo nje le emfuleni ulahle ya mele ngilahle yabona lona uzalwe kabosha liphinde lisebenze kukawo lishaye so asibuye kule wokucala bekashaya sister Rebo yes so ukuvulele icase wari zangalivule umama wasebhek opposite bengingazi ukuthi akangifuni kanje uthe wasethaveni mbophiseni nakulo wesi2 kusho lo mama yeah ngoba besiceda ukuthenga amabhiya kuye so wena ikuphatha kanjani ukuthi lo mama wasethaveni uthenga kuyo utshwala kusasa uyokudrekayo yeze ndinamanje ngisathenga kuye but akuthengi mina ngiyathumela ngislima ne don't you think ukuthi ngelinye ilanga bangeke bakenze nje into embi nje yangifikela leyo but mina ngumntana edlozi into mayingake ngithi ngibambe ngiyenze so ithi ngiyayeka okay so mina my question is uyalala maqeda ukugwaza omunye umntwana uyalala nje ubuthongo nje buthi lala esina ama-arts sidom futhi lentwana zamapantsola sidom ngale ndlela leyo ukuthi ngichaza ukuthi igoni ngilifakile laphuma ngabona igazi sengikhushulwe phela mina igazi siye bafethu nje umbonile ya izokushanga igoli ya into esichaza ile ama-arts uzolala ubuthongo okay so hayi ngiyakuzwa mfana hayi kuningi futhi kuningi so impilo yakho bama house breaking icale kanjani ngicale house breaking ngisasentwana blind yo unangaki 13 yabona la indaba manje ngidayile yeah. angeke uzungibone mara bangangibamba la ungezwa uyabona angibamba la ungezwa mali wangishaya into ngibuye koshaya house breaking indithu mara kuzinto kumele siringela okay fede kuze lethama la sebhek opposite lingizonde kanje ngingashayile lela thama ngilishayela kanje ngi8 November birthday yami ngishaya ngi7 uyangithola ngishaya kanje ngi7 kumele bayongibhayela ama joystick mina ngishaya ama game ngine PlayStation iphelele ngishaya ama game uyangithola tholakala ukuthi yimi ngicegezile ngicela ukugqekeza ngina 13 mina okay ngiyangithola so impilo yobupantsula bucala kanjani icala kanjalo phela mina was born ebupantsula mfethu yazi from eGoldman lam ne from sister lam from mama as only lam akusumuntu omthetho ne mara leli uyambona naye ukuthi hayi leli ipantsula yamazi umuntu yamama lo ukwazi ukusiphakela C9 sifikile samadanko samakalawa sama JMK nani uyasiphakela umama yeah
So how did you feel about your first housebreaking? Bengekho interested ngoba bangikhabatha bangishaya into ebuhlungu. Bengekho interested. Then uthema baqeda ukushaya ufundini. Mama ngahlala yabo ma-3 ngingazange ngigange. Yini into ebuyiselile futhi? Ngifuna imali engena fast mfethu mina anginasikhathi ukuthi ngilokhu ngithi ngihambisa ama-CV. Ngifuna imali engene manje. Do you know ukuthi fast money yakubulalisa? Iqiniso. Ayengakho abantu abashonile today abazame ukuganga abaphanda ngeimpilo zabanye abantwana. Iqiniso lelo. But manje after everything le yenzakalile manje ngibhayizogela so I know more yasemzini. So yipi advice ongagaya intwana encane ebhekile kuwe? Ngicela ifocus esigila. If ukuthi intwana samshaya isigila nani makazame ukuphusha i-timer ngizongitholela isipani sezandla because manje sabantu asifani mina yasemzini esigila ngimnandi isigila ngihlulekile. Sure. Kuze ngeke isigila kanje bangidiscriminateile uyangithola. Ngingene eHector ngangena eNkuni ngangena eKusasalethe High School grade 8 wami kwaba ukuthi bayangiphusha nani ngithola ngaya etechnical eMizulu. Ngangena eMizulu uyangithola so ngangena eMizulu ngena kwami eMizulu bangidiscriminate kakhulu ngacisha ngashaywa ibhasi ngibalekela abantwana basekazi ukuthi bangangihleki ukuthi ngena kule sikolo. But manje laba abantwana bacela amakhimbi kimi manje mangangena ekhasi ndimcothekile umntana amakhimbi eli1 intwana ebuye eMizulu ibhayela bona amakhimbi no. Yeah mara wena usakhula boyijoke. Bengijoke bangihlekile kahle. So i-advice ongegaya intwana encane abayibhulishile throughout i-school journey yayo yini ungayitshela intwana encane? Ngicela ingafocus ebantwini mayifocus empilweni yayo nasejardini intwana encane kungukuthi ngicela kanje ne ingafocus kugele nani mayifocus kuyo intwana encane mayiphume kubo okay fira bogele sabathanda sama out ngithola mayiphushe lento eyiphushayo but iphume into enebhaya intwana encane mayizokhula mayizinakile ukuthi mina ngigijimisa inyuku ngigijimisa isipani. So ezo zinto lezo kusazinaka emela yenzeni kuze intwana iphushe esipanini. Yes manje bangithi ngikhuluma ngesipani kunesipani seoffice ungakhohlwa kunesipani seHarab kunesipani Sansan mina uNkulunkulu ngiphe esandleni yabona and ayiphelilanga ngayibamba ngi250 ngesandla sami mina ukuthi ngiyaphuza egameni ngiyaphuza. Okay so asibuye kulena file ne wena nama okay wena ukwazi ukuhamba mayidikhibo itanko bengitanko you understand yeah. So yini into yak-influence ukuthi ube yitanko? Yes kuze ngibe yitanko khona intwana bengimpress ekhasi lami phase 2 ne batho fela nje Sibusiso enemark nje la tanko fela intwana engimpressa le ntwana yintwana eyanginikeza iskipa samatanka athi intwana bheka lesinyagaya sakho. Ngangena kumatanko ngacala ukushutha kuwenke nani ngayakubali waba ukuthi intwana amanibheka mfethu angekuthengisela impahla dala ngifisa ukuhlangana nani ngizokulethela impahla awubale ngiyamazi lo muntu ya umuntu angithola wathi impahla ngizokulethela ngilethele impahla ukayo ejaridini empetbheka ukayo ngilethele 2 piece so iCreeks food DJs angizange sithenge angilethela sazoshutha kuwenke nalo yamntana mina ngathengela lo mntana lo esayidini sure. ijezi eliphephuli short emnyama ngithola yaphushela into yethu mina uthembe ngisasho ukuthi yabona mina ni abanye abantu bangangisumoya babe like ya khuza kagqoka amanayi kukhuza ukukhuliswa ama local brands you understand at least mina into engizokutshela yona ne as long mina ngilala ngidlile lento engidle ejardini ngivuka kusasa ekseni ngigeze indawo engilala kuyo iclean ngigqoka impahla anginandaba ukuthi omunye umuntu uthini opinion yakhe ngasala kuye you understand ukuthi mina ngiphiliswa ibrand ngiphiliswa yini lokho kwami abanye abantu ngithi bahlala phansi kwama-bridge uphinde impahla eziyi-1 unyaka wonke asimfethu life you understand emfethu mina ngikhula nabantu engaziyo ukuthini sharp impahla ze-local brand mazingasanginingani ngizozinika yena but kusasa abahlekisa ngazo le impahla lezokuthini awukhozi uphiliswa impahla zama-local brand mfethu abantu yabona mina advice engakugaya yona ezomjita ne phila impilo yakho ungaphilile omunye umuntu leyo muntu lo yazi lento ifana nani ne sizodla manje usibone sidla kanti mina ngiyathandaza ngithandazela lokudla esikudlayo ngoba ngizokudla namhlanje kusasa ngingasakudla Endithandaza singakuboni thina mathandaza into okumele notice ukuthi thina singayiphila impilo yamanga sami siyoganga mina ngithi yamfethu ndibuya sami siyoganga but masobi yamanje ihlale phansi sidle angeke ungibone ngizokuthandazela lokudla lokuthi ngiyabonga uNkulunkulu for lokudla ngikudla namhlanje
ngoba ngizokugcina namhlanje ngizoze ngiyokudla nini that's why bathini bonga lokho kunako Wona kutsolile ya. yeah no okuncane okukhulu Letho sisho sibuya kuma oleda sibuya ku time. Sure. Mina mfethu ezimali nami ngifundise mina imali nami ngifundise into. Mfethu noma kungangena umngane wakho udla. Ungambuzi landa ispoon ekhabethini. hayi ngimloyo mfana Udle naye and mina isicathulo esidurayo ezimfethu ngisithola December kuphela kuma oleda. mina mfethu uzakutshela one thing ne Ngi25 kuphela. yabona la ubambe khona mina icathulo ukuthi ngithenge endlini angizazi mina icathulo ngiyazithengela yazi ngani ngayo le mali yama local brand mangizokupromotela 150 nyana ngayo ozwala pre-promo for Facebook yayibeka konke le mali ngisendela umama umzali uzoke lifike lelanga lela afuna emsebenzini okay sengenza example for umzali ongenamoto lifike lelanga lela afuna emsebenzini Afuna ukugibela kana. funa imali yokugibela mara le mali yakho le yama brand izomphilisa izomise kuphe emsebenzini mina mfethu yabona nase Jardine umama wami into engayisho to you umama wami she's proud of me ukuthini ngimitha halfway you understand lo ngena impahla but no alo angithengele impahla but ngiyakhona ukuthini ngibuye endlini ngiclean ngigqokile you know ukuthi yazi lento okukhuluni ukuthi abazali benzani bebakubuza ukuthini manje ugqokile into le uthatha le namhlanje you understand umzali loyo mina yabona mina hayi lo velathi avela thula nomntana katshontshila kanandaba you understand mina umzala ungibuza yonke into okay sharp kenzakalani mostly yaseyabona ngani ne zonke le impahla mazifika zifika zipackage iseplastic ubonisa ukuthi ngike right thina okay sharp umntana wami usipana kanje yabona mina ulethu lami noma ngalanda today umbuzo okay ukhosina yenzani ngizokutshela is a influencer promoter ama brands yabona nami engimoshayo empilweni ne yabo le mokhuluma ngamantombazana le ngithachile amantombazana abiselana emuva do you know ukuthi yonke imali oyispendayo imali akabe uzipendela yona wena ngoba mfethu ngisipende kakhulu la ngifuna ukushasha mfethu umntana omunye umzali uyamcabangela namhlanje uthalala adlile but yena uyakucabangela na lo mntana lo bowenza sure ukuthi every time u clean ukucabangela njengahamba yokuvulela ama case labo umphandela ngawo wena ukucabangela na yo mfethu la mntana ngibhayisa that's why yabona mina into engifundile ne ungamthembi wonke umuntu kwasa nasemndenini ungathembi umuntu trust nobody mina ngizokutshela ngifuna ukufundisa something ungathembi wonke umuntu onayo yabona mina ne one thing I'll tell you ne I trust my mom mina yabona nawe njengokuthi ukhuliswa olidi ne thembi olidi lakho abo malume nabo bani uzobabona you understand ngoba you don't know ukuthi maka no auntie bakhulumani or bakhulumani ngomama yakho ngoba inzondo icela eJardine I think lokho konke siyakwazi inzondo icela eJardine vele kuze bakuthakathi umuntu owazi isibongo sakhe eJardine umuntu asesitradini angeke akubize ngesithakazelo phela umuntu bamthakathi ungakhohlwa ukuthi kufuneka izibongo nezithakazelo ukuthi ngiyabiza wena bani kanje enjalo yabona mawabona eJardine bakupretendela bangakuthandi hlalo wazi ukuthi kumele uzithande wena nomzali wakho mina semzini ifamily anginayo yabona mina uthi yami uzokubonisa one thing ne ukuthi ngizibona ngcono something do you know ukuthi wengaspana ne ngaspana call center mina my first salary ngihola 3.5 la ngikhipha 1.5 ngathengela olid lami impahla thengela icathulo ngithengela ama fruits ena nogogwami understand amaroko ngifisa ukuthi uma bami noma phuma kusasa estradini asho ukuthi ya lento le ngithengela umntanami ngakhipha itawa yes ngathi mama ngibamele imali le transport le esalayo ngizosibona ngenzani ngayo mamela kutshela wena semzini ayikho out a favor umawoledi angazi ukuthi ngithini akekho umntana oledi njengomntana womfana bengazi ukuthi ngibe kanjani but akekho umntana ethemba umawoledi njengomntana womfana bheka mfethu ngithi sonke umawoledi maybe wakho alipheli iviki ungampostanga or a month or 2 weeks nokuthi yazi ngibhayiswa yini ngilo ngichinja amafoni every week every month ngichinja amafoni understand mina mfethu I pray every time ukuthi uNkulunkulu akangigcinele umama wami until ngize ngibe successful ngikhona isifiso sami leso ngikhona ukumbonisa ukuthini zonke le ifiso bekafisa ukuzibona ngami ngizoziyenza you understand mina mfethu I have dreams and nama dreams la umama mbeka nawo afisile ukwayenza ngakhona ngikwayenza ngiyafisa mina ukumenzela wona nakusasa alale ngokuphumula ukuthini ngishiyo umntana ozokwazi ukuphilela abantwana bakubo uyizwe bangathi kusasa ngishiyo umntana ozohamba yoganga
kusasa kuthiwa bathi bathole undibo kuphi singenze example bathole undibo eJabulani bamkwazile uyize ke wena senzini ayike ichere ngakutshela lento leyo iqiniso lela hayi baby girl okay wena ngitshela ngomama wakho hayi mama usiyabhekana naye abucheri kuze bangaposti abazali babo usuke ahida into ukuthi ngiyongibona ukuthi ngibuye endaweni enjani uhida ubuyena bakhe but yaqala ukuthi enye intombazana ngeke uyijudge from her background abanye abanenhliziyo ezinhle bayafana labantwana laba mfethu but you can say but abanye abanenhliziyo ezinhle ukuthi abantombazana ajika yabona i-background yakini mayinzima ne yeah the more wacela ukukhona ukuziphandela ngamanye amajita la uzozibona ngathi ungcono ukudlula abanye abantu mina nginayo le example ngibonile empilweni ngifundile from yona I understand ukuthini intombazana uzoyinceda ukuthi ifike la ifuna ukufika khona mayiceda ukufika la ifuna ukufika khona sena ndaba nawe seyibona abangcono kunayo ukuthi wena naye nisukaphi kala mntana yazi ngisala imali namanje everything I do ngibalisa ngado mntana imali wami uyayicela ukuthi ngicela iphume lapha la mntana ngifika ipage lakhe lamba ku 1k ku Facebook but kumele kufike mina impilo yakhe page lakhe labayo lo mntana ukulimazela uthi ngiyakuzwa angikhabathile la mntana so since ulandelela la muntu esekhodi bathathile ama fingerprint bathathile mfethu fingerprint kahle shoot on criminal record intombazana yabona udialing suwe awuthiyama isifundo isifundo ukuthi intombazane ungakahlali ungakahlali nayo ekhaya ngini baze bayamkele asomfazi lo ucheri bowujola bongathandani bowujola wena uJoji uyathanda kanti yena ucheri uyajola ezimali lama ngibhazekisisho wathi usifaka into eyahlula mina nobabakho ayiforced ngayibona after umshado ehlula umama wakho nobabakho wena uyangena uyapi kuyo mama wathi dlala nabanye abantwana mara mfethu condomize sisho sawo unkomzali ke leso wathi bheka dlala na wonke amantombazana ungafuni ukuzipha lo mina abantwana bese ngiziphe yena mfethu akekho umuntu ongazi yacaba ministiso samini ne ngifisa ngathi kusasa ekseni noma singathi uthi noma ngathola icherry or le cherry nginayo manje kulungile I understand uNkulunkulu athi uyasiblessa kahle kahle ngithola mina cherry kusasa ekseni ngavuye ngithathe ngami uhlala nayo evenda or kude you understand lazo kwazi ucala khona impilo entsha do you know ukuthi impilo yasekasi igqekele emuva ekasi takho baningi abangakuthandi kusasa ekseni ngavuka uthenga imoto but bakhona basazokuloya bashithi le moto yakhe ingahambi ehlale nje injalo or emndenini wakho but wena izinto mazenzeka ngakubo kumele bajabulele leyo awuthami into engakutshela ni into kumele uyibheke hayi wonke umuntu uyakuthanda wonke umuntu abaningi bayakupretendela umuntu okuthanda umuntu ozokuphilela makunzima aphile nawe ngehla kuyanyuka nawe lo muntu okuthandayo ene mina I believe ukuthi umuntu onjalo umthola kumzali nase family unokukhetha ukuthi uthanda bani kakhulu efamily nobani ongiphilelayo anti muphi awuveli uthande ngoba bathi uanti urupoti mfethu mara ngesemhlabeni hayi nyayizwa awuthi so mina yini into ongayitshela umntana yini into ongayitshela umntana wakho makakhula ngawe ngitshele umntanami ngubumina bami yeah uthi like indlela ezimbo zambili angazihambi unencosi mfethu incosi yakhe I believe ukuthi ni all children ama role model wabo abazali babo qiniso mina role model lami kuyithema lami yena role model lami ithema lami le baba liya you understand nami ithema lami libe role mamela binithema lami libe role model yami ngendlela erong ukuthi I am intombazana understand ngalimala nami lokho kungilimazile but yabona umuntu mawutshe ukuthi into uzoyishintsha but yabona in terms of hustling ngithema lami la ngimotivate thema lami ngisharp phakathi mina uthi yami you understand but yabona umuntu engithathe inyathelo zakhe ezikahle
olidlala le ungangibuza ngama olide yazi kulo mbuzo ngibuze wona cause ithama la manje azange sithole ibond ebias angifuna ukucambela mangibuza ithama lami si 2 yashona ukuthi manje lami libuqeda ukusayina iPirates washayisa itrack ngomunye mawulidi washona yangizwela so lo mbuzo ngibuze wona ukuthi yini engingafuna ukuyitshela ingcosami nani into engizomtshela yona lo mbuzo ngibuze wona obvious ukuthi ngicela ungamashi kwemashi ngimashi kuzo uyangithola and manje ngicela ufane nami ungabhemi kwaye ungabhemi insango ungabhemi nix yangithola phuma kubo girl focus empilweni yakho. Okay, so Awuthiyami before ngizoyivala le ngoba sengizoyivala manje ne. Yeah. So can you please brief me nyana ngebackground yakho? Uthi wena ukhule kanjani? Endaweni enjani? Ukhuliswa ubani? You understand? Umzali bekakufunelani? Mawoledi bekangifisela impilo egodi mfethu ngithola uze waba khona empilweni yami uzathola ukuthi esikoleni ngiyahluleka. Bangifunela isikolo sezandla. Waphindwa waba khona nami futhi ngithi ngifuna ukusibhodisa wathi mfethu awuyenzi lento leyo. Uyangithola? Suke sekufikeni emqondweni wakho masofuna ukuzibulala. Bese bangidiscriminate kakhulu bangihleka ukuthi Slima yahluleka. Yizwa le. Iyaqaba ukuthi umuntu angakuzwisisa obuhlungu kusasa udecide ukuzicisha. What if ikusasa bozoba the next president so uzicishile? Bayingaka abantwana abazibulele ke. Mina ngiyipresident eGaslami ngibhayela bona lamantombazana amakhimbi. Yeah, I understand. Imagine ngabe uzicisha usafunda esikole. Bengengithengela abantwana baba amakhimbi kuba bana amakhimbi. Uyangithola? Bengengibhayela abantwana baba amakhimbi yabona. Kuba ngeke emhlabeni. Very point is straight angithola. Ayi amakhimbi umila ngimanawe mina mngani. Ngiyangithola wena mfethu. Kanjalo labantu laba. Mawusaphaziseka kuyislima sabo. Manje mawupopa empetbeka mina kunone. Dise they will know me. Mina mfethu isifiso sami manje ukushayela license ngishayele nasi. So my question is ufuna ukushayela learners ufuna ukushaya I license nje. Uzozenza kanjani ungena police clearance? Ya lapho ngishayile ke. Yangithola indaba isilunga ngisaba. No sengikhulumela kuphezulu kwe-riding sama fingerprint nani. La nginawo aphinda ama case newe ama fingerprint angeke engithusa kakhulu ile nge-17 February. Wangashishi uzenze manje before sekuvalela yonke into. Iqiniso lelo. Imali iyekhulumayo. And manje kumele ngicale ngibhadale. And manje yabona mina my advice I'll give you ne. Never hustle easy. Into engizokutshela. Mamela mfowethu ngikutshele ke ungalandeli izinto eziseduze eziza kalula. Akusase imali ezalula ngiyayisebenzela nakho uzokutshela. Namhlanje bengimzwisa ikota ya from ezandeni zami nebheka wenke. Uyangithola? Ngenza ngenhliziyo. Ngizenza ngenhliziyo. No ngirana ufuna ukulungisa ama mistake. No, yabona iFriday fanele ne. Ngeke ngize ngilala ngo2. Ngiyophanda indeleyo mali leyo ayiyi intombazane nayikuphi iya kumamama. Mama bamba. Umama wakho sukumfazi wakho manje. Jabulisa yena. Impethu imade hambe ya. Uma ufuna ama brush uzowathola. Yangithola. But yabona ama brush awahlupha. But yabona le nto nika umama wakho ukuthini economize. Economize ako brush uthiyami. Ntana ngikho. Yabona noma embethu angeke ufe noma ungahlala ungajoli. But ube naloyi wani ozokanga naye. Lo uyazi wona indaba naye imali yakho ukanga naye lapho uyaganga isayidini une script sakhe singathika no yabona that's why ngisho ukuthini condomize mfethu I know kunzima mfethu lokho siyakwazi kunzima but izama for your own safety I'll try yeah angithola just ukuthi wona imali yakho uzibonise ukuthi bo ma 3 months yonke mawangathi imali yakho uyisave lomzali wakho ngayenza into imali yakho ingacover into ezingakhe ejardini. Do you know ukuthi mawunga save inyuke yakho lo ozipanela yona no lokungayigawuchiri mema bathi ejardini akupendwanga ungapenda ejardini kudingeka isilingo ungayifaka so far kufuneka amabhizinisi khona ngigijimisa 2 weeks mara izinto esezenzakalile ejardini noma lidasho ukuthi wani mfethu angimpress yabona mawujabulisa umawolidi yeah yonke into emnandi awuthiyami yeah lela idlozi elikhulu so Awuthiyami ngiyabonga konke nje bekumnandi ayi sure story sakho singithintile mina Awuthiyami blind so nami emavarini ne kuningi ngokufundile namhlanje yeah and ngiyafisa nami ukufundisa omunye umuntu so bafethu what about bafethu sebhekho zikile imsiba bafethu Mr. Sibonga Sibonga Soko
ngizama kungathokozanga ngathi ngipinde kuthokoze ba but silithathela phansi umbhedo lokho. So guys ayinizwile stories kaNdibu ayisingithintile mina guys, I don't wanna lie. So you guys subscribe, like, comment mawune story ufuna usitshela sona nisithinte la ku YouTube, text wank or text cozy njosithola bafethu mawune story esibhlungu ufuna ukusishare la sona. So shout out bafethu, danko Yes mzini. ululu.